Makiaria hindi ya mihango ya uhandi wa miti mutito-ini wa South Marmanet gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia Ithwiro, Samuel Ihure uri urugamirire ruhonge rwa mititu gitaro-ini gia gatagati ka bururi, Samuel Mukundi uri urugamirire kaunti ya Laikipia na munini wa komishina wa Nyahururu Patrick Muri maugite bururi unduri urakinya hari hagiriire uhandi-ini wa miti na uguo kuhinyiriria a Kenya kuyukia wira uyu. The reason why you are planting here is a rehabilitation, because there is a water catchment area, water for animals, water for domestic purposes, and also for wild animals, because these are relevant corridors. Katika kaunti ya Laikipia, percentage ya forest cover ni 6.7. Na tukiangalia wa neighboring counties hapa, karibu wote wako zaidi ya 10%. Oho maugite kuhanda miti ti kuiganu na uguo kuga hari bata wa kumiramata wega, makiuga wira uyu ndubatie gutigirwo ruhonge ruru rwe rwiki. Kwa hivyo ningeomba wananchi wajaribu kupanda miti kwa mashamba yao, na ile ambayo tunapanda katika forest tusaidiane ili isikuliwe na mifugo. Hii mambo tunaongea mambo ya forest, si ya officers wa forest. Hawa ni wageni wanakuja na wataenda, lakini nyinyi mtabaki wapi? Na msitu wenu, si ni kweli? Kwa hivyo mjue mko na jukumu kubwa sana. Tukipanda michi siku ya leo, muwe mnapita hapo mnaangalia mahali vile inaendelea, manake hii ni area yenu. Hawa wanatusaidia kupanda, watapanda, na wakienda wameenda, si ni kweli? Gukiri uguo kuri na atongoria marenda arimi kuheo migunda ino ya mititu niguo mamirime magitungataga miti ino o nginyagia gukura kwayo rungu rwa mutaratara wa shamba system, ona gutuika ihoya riri ni ritungitio uregani gugituika ati arimi amwe ni manyitite itemi hari wanangi wa miti. Hiyo shamba system tungetaka irudi juu wakati mtu analimia mahindi yake na maharagwe anaangalia baka ile miti juu tukikuta kesho hii miti imekatwa atatuambia ilikatwa na nani. Kwa hivyo tunauliza serikali yetu ya Uhuru ni ya kuangalia Wanjiko ambaye hako mashinani. Ucio ni undu uraririo thiini wa thirikari na ngwiciria ona nyeni mureonera guku turahanda miti kwina nginya miti imwe migima. Ngwiciria undu ucio wina minister wa mititu na mubango wiho wa gucokia andu aria makurima mititu-ini as long as ni makumenyerera miti. Mwandiki mukaru ministry-ini ya wonjoria na iganda guku bururi-ini Barothi Peter Weru na murugamiriri wa mititu gitaro-ini gia gatagati ka bururi Samuel Ihure makiuga undu uyu urabatara kwariririo na kinyi niguo gutigirira ati miti o hamwe na maria maturigicirie ni marumbuyo wega gutari ngucanio na ikari aria marigicirie mititu. No nginya hakorwo hena mutaratara wa ku make sure ati andu aria maraheo migunda thiini wa forest matigutuika ati miti kuria mararimira ndigakura ringi. No nginya hagie na balance ya undu ucio. Waheo handu urime na urimire muti wa thirikari, muti ucio no nginya wonekane. Ngiribotera Inooro TV kuma mutito-ini wa South Marmanet Laikipia Ithwiro, njitagwo Peter Mwangi.